Wako mulithiria wa Meru TV Jumatano ekuni tena mbere boya hiri tariki 26 mwezi wa Novemba mwaka 2025 kankwate uweni kirinteto cia Meru TV muthenya betawa Teri Mbabu na musiasa kuma no thimento kumenyekana ya Beatrice Karwetha na ulitia Meru kuatila Professor Kithure Kindiki hari mutongeria wa Kirimara kolokena ulitia Meru kuatila thirikari ya Rais William Ruto na munini we Professor Kithure Kindiki nikenda bakona witina mbere. Nawe Beatrice Karwetha musiasa kuma kaunti ya Meru na ndina umirite na kuria Meru nibethire bakigwatanira na kurungama na mutongeria wa mugongo President William Ruto amwe na Professor Kithure Kindiki ni untu migongo ingi anthiguru iji nithirite kigwatanira nikendeka nenkirwa giti kia munini wa Rais Professor Kithure Kindiki community sichikwireba kurankoria Meru borire batia Oni urampumba kwira Meru na ntubetumbu aba Mount Kenya East rere nirio igitare mbere twegi nafasi ekwithira twegi part of the presidency. Constitution yetu ya Kenya presidency means the president and the deputy president. Na kwa tubwiri kwithira itu twe very calm na twe champion na go support William Samoei Ruto na deputy president Kithure Kindiki. Wakateka ntereire ingi Nera Nyanza na mbuga nara Mombasa ukathikira antu kwingi njoho naragia na mbuga nyantere ingi abaguchora batone itene bibyo biri ko ibyo baguchwa batu already we are on the table, so to buri kudo itu na to in the forefront go support what we have na nyate go support nonto the presidency partially in Meru. You go support nonto you support a government for development purposes kana kuona maendeleo. Nkuruki mutongeria ujo na kuge mwe mirandie kwamite kaunti ya Meru ni ambirite gwita na mbere ni untu bo mwana wetu Professor Kithure Kindiki indi tutegete rutero rwa Meru naratumite no kuona thaiji maendeleo jaraja kwamire mpeja na ngerekanio muno na barabara era ikumira Coca-Cola Gitwe Kimpuri Kotolengo Giaki barabara ile is a 40 km road launchiro 2014 ne kwama na hii barabara is very critical on to infrastructure health facility ile Charia Hospital ende dhaiji barabara ile courtesy of deputy president na William Ruto barabara ile ni rombere kuona mbesa na ingi nyingire to state house itwa Meru all list barabara ile kuthithwa Meru. Apart from that itweri na itwa launchete Nyan Dams 2016 kwa delegation ya na Minister Water 2016 March that part of that delegation 10 years down the line dams ile ithano cha Meru tio yakirwe inde cha Mount Kenya na are angi Karimoni Dam, Northern Water Collection Tunnel, River Dam ichi yakirwe inde wakataka ruterero Meru biagairwa angairio bieja bia komethe na bikaura kaire mulima bwachwa kura mulima iko inde rira mulima nande kura chonorere kirima giachoka ni unontu onde very passionate na ndungamite au nante guteka nyanyuma nkuromba Meru beto na winyi bunene sana bokunere metho na matubu keja kwairwa kingi kuma kiri mutongeria ujo anka ugato gwatire deputy president ule ni msomi yule ni strategist na anaelewa shinda zetu za Wakenya za Meru zaidi na anajua we deserve good projects, we deserve youth employment uteke atije by a peace of mind. Rome was not built in a day. Bobu bakenda bwe kumi Beatrice Karwetha ariuga kinya migongo ingi ni ambirite kugwata mbaru Professor Kithure Kindiki jamutongeria wa mugongo nyuma ya President William Ruto athirie kipindi kiawe kia bieri. I have so many friends across the country. Ngeta ndera rutero Kilifi when I'm going to visit my friends. Ndera Kiambu ndera I have very many friends. Anto batinda kuga Kindiki asimame tumchague. Kindiki is not out to compete with his boss. Kindiki area a support boss so work and president with everything in every support he requires because even leadership your time will come. Clap for the others until it is your time. Call the deputy president, I can tell he is out to support his boss for a second term. After that, aingia kwa kinyang'anyiro ya rais na sisi tutakuwa pale. And I'm sure the whole country will support him because he has what it takes. He has the credentials. He's a leader.
What he is not a noisemaker. If we need noisemakers, we will get them. Some of us are, by the way, somehow noisemakers, but diplomatic noisemakers. Kiripotera Meru TV, Mbita Jeff Wagitumam. Ibu sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogituma na ntubo riboti na njira nkinyaniro na tuta na mbere na Nteto cietu ekuru kuma Murara kimwenjela wandi ya mwathi ni bakutheta na ntupa Nchobi ndegeni watho kuingia nteru na kunende araba kuonende akurubo ni bauririte Nchobi ne na masibu nteru no kabetete na mbere kuyukia mpuku monende ni bakwenda ilabu bionde bebi kwendia Nchobi ndegeni watho kuingwa nteru. Ibaira Nchobi ye tote bona mosie batwe wi tangera na bwaku wengwa iuni nkayona nyamaro sento ekuru kumeturenera Murara na Mwenjela bakirira nontu bokwithira kurubo bationa wa misi ani kumane na Nsobira banywire ndeni watho bakwa mantu ya humanity muno na atongoria ario sibo munini wa sibo amwe na atongoria ba matura bakire akurwana na Nsobi ndeni watho na inde bonni butumite akuru bakomba kwithira kinya bakiura misi Ibaira Nchobi ye tote bona mosie batwe wi tangera na bwaku wengwa wale mabibi abantu ase viringeko yogo kamatera asio tena mbesa bukanu ntubwa nene atongoria baba utongoria nto batweka baturukirite bakurukirwa nekiao na me abaurukira bakulukia mbia mbere muntu yako yambia Nchobine atweka wate na kiao nae na ntu no ntorero thire kiao na ntu kinya murungu na thire kiao na mucioku no ntu kiao kurukirite antu mutongoria atubwete kurukirwa nekiao kinya kukethwa atongoria bari yambia utubwete kurambia ne kukantu ukilolela ti omanto utonto ya rende wewe akinyangila ya utekende ya minywa mani eto ya wambia ni akuruba Njori babo ya ambia ni kuuma masabueria na chibo na chabuchibo ke batu tona nambia to matonyo Nchobi ona kana ntore ne to nereko ne ontobwa bo nene no gethe atongoria ti abatu ti batire antu bakweto kana batila kumenya ngwira babatere kwitha beno inya utantu bomba kwithira bagirwa Nchobi ntore neto Oriu ni barombete muno kiri thirikari ya county hamwe na atongoria bombe kwithia bakirura ritho na kulwelia nteriji na muno kiri mbondi iraya lika bondi ya county irungamiri ni tonga kubu bombe kwithia ni botonya maturene kiri mbaire ite license ya kwenya Nsobi na mbaire kwendi Nsobi randeani na watho bombe kwithia besinga na kubawata bia nya wakono nyumba iriwa wa Nchobi chamchengire na ibondu bia ndachwa bionde ni chichigene tesiri na twina licensing bondi ya to county ira itongero tini mwana tugitonga wakubu kunda aromba kumenya kwa kuthwa sibu na miningo na sabu sibu license mbondire tukabirite na ara county ne uri yote thibaba wakinya ntura na ndo Nchobi kuthiria antu na tengita na kiri antu bakwa nengita nake thine ere kila mali oga nje Murara ne kuthiria antu okuma Mwenjela ne kuthiria antu weta kona cione Nchobi ne kuthiria antu betu na Nchobi te urwa ni nyumore katugatura kuthira ni Nchobi moloi ende ronto amwathi tukurianga kumuno twembeura na tukero yanyo amwathi kukuongwa twaita tukethira nikiri kinyangua cia ndene kenda Nchobi ya bathirikari buru yolelia antu betu nerio batethia nerio bonelia manto maingi na kuritana antu meriere na kurianira muntu wa bati kurianira norongi Nkiripotera Meru TV kuma Murara mwathi wa Ndengembe North Mbita Mukiri Onkonja Ibu ya Mukiri Onkonja na DCC wa Buru East Josephine Njenga na urete mwingine mnombe umbithe kusiumire kuyukia kibande kinya kethira muntu katete kiawe nontu utimare nkuluki Njenga na akathite thirikari nene nontu bobatetheria na mabitha ba NPR nikenda kutetheria kurwa na wamba bwandithia. Sahi kitambulisho ni bure. Uwe una apply mara ya kwanza au umepoteza. Si tulianja wale wa kupoteza tukasema kupoteza ni starehe, si ndio? Sahi hata wale wa kupoteza kitambulisho ni bure na mnajua kitambulisho ndio kila kitu, si ndio? Kwa hivyo nawaomba kama umepoteza usisubiri ile wakati wa kusajili kula, uweze kujisajili sahi ni bure pale kwa kambi. Na pia wale vijana wenu wamemaliza form 4
waweze kuja kuchukua hiyo kitambulisho pia ni bure. Niseme kwa sababu tumeshukuru sana His Excellency the Deputy President kushirikiana na mheshimiwa wakati alikuwa waziri wa Internal Security, tuliweza kupata NPR, National Police Reservist, upande wetu ule wa Kidhima. Nimeona kuna acting chief wetu wa Kidhima atakuja tu hapa wave. Tangu waajiriwe hakujakuwa kama vile tulikuwa mwanzo, kwa sababu tulikuwa tumeimba hiyo wimbo ya kusaidiwa na NPR, lakini wakati huu tunashukuru serikali. Wana jambo watu wa Nkonga na sehemu za Nari tumekuwa tukisumbuliwa na ndovu moja sana. Mlikuwa mnamuita nani? Baba yao. Kerema. Huyo ndovu huyo Kerema ameweza kubebwa akiwa peke yake, na serikali ikambeba ikampeleka sehemu ya Tsavo. Kwa hivyo simeona watoto wetu wamefanya mtihani kwa amani. Hakuna mtoto amekuwa akizidikishwa, hakuna askari wa msitu mmeona wakichunga nje ya mitihani, kwa sababu huyo Kerema. Mheshimiwa, tunashukuru sana kwa ile kelele ulipiga. Mheshimiwa alisema mimi nitapiga simu huko juu, na wakakuja wakachukua mnyama wao. Mnamuita nani? Kerema. Mlikuwa mmembatiza jina ya Kimeru. Nachota na mbere na nteto cietu nawe musiasa Gakimbe Nsunda kuma Isiolo mbunge kia Tigania West na amenerete bunene mubunge wa Isiolo mbunge kuu urani John Mutunga nikira kuote ngwe aritirete akaribawe kuringana na Gaki Mutunga nende na kwerekana kwambiriria ukuma akari na mbesa nikenda baita na mbere kumuwata mbaro. Mwandiki wetu wa nteto Adams Muturia Wadhirenja nuobanganitie ripoti. Kiari Gakimbe Nsunda kuma Isiolo mbunge Tigania West nora kumerera matete mubunge Isiolo mbunge ki nombecha kwethira kemenere bonene mubunge wa John Kanyuithe Mutunga ikirakia kwa Mutunga na remi kwethira kiritira karibu Isiolo mbunge ki ngwiburu borantuire kwira antu culture ewi yakwe wa mbecha kenda baringa kura nembe na ndatura nkibera muyumbe ura twinwe na uite mbecha iraga chionga ongela boratwire kwaya na maana ile akonga ongela ni mana ronga ongelere nonto imbonete michemanie kiendelea arauru aggregation center na nendelete wita ikundi mwanya kenda aura favor kana kwenderwa ni antu, lakini kambari na antu betu batiania mbere baetura bakeya bakethanira barabara inthuku wo umbecha ira kinya kithira ni iraitithiru kuma maana ile tia kinya ngiri ile itena value na itena otethio na ringi kithira mutongeri oni karauire atirita ngwe no tengwe akarita ku kamwire tiania na antu babainge ngiri akwe maana ya tano antu kwau mutongeria kwanania antu bonde kana kaitiania moekorwa aitiania mukuru aitiania muyuthi aitiania antu bonde ibagairo mbecha chio ngiri yele na antu bonde narabari mashinani okera twetieni mbecha chietu ngiri yele tugairwe chio nontu mutongerio aikuna kuonania utengwe aini okapisa nare mingwe indaikirwa au mechamani ne wa weta nau akiwa thirikari rere kuo ithirikari yo bathikira boya ni umuthikira no tethia umba wetia thirikari neu achia na ibo nto akwira antu bamuwati kuwa 2 term akethira thirikari ni kuthikairwo mheshimiwa no nto teturairi barabara cia lami na tweciona akoko ngikuonde iwe muthao no thao buboku ibo kwenda kwebelia tianie nore mikuriria antu ngwe oni kwa twikire CV ciana batiane no bichine kwa iria no nto ba program ende ne wetwa kazi manju mbureretie banko mbangwe na ibonete na itukuona maendeleo yaba kubwethia au we mheshimiwa re ibare ko ureretie ngwe turienda webele pale tikalulu webele tiania no nto tukuria thina muno atongeria baba ina mutwa moya na bakuthwania yaoni bukume kenda mbumba gukomboa tiania
agita na mbere kwariki Kimpensunda nombete kwithira kimenere mirandi imwe na mutunga akomba kwithira kibuithe wontuku akiwa mirandi ina akomba kwithira gitunya kariba kuntu gatiene West Ngoichio kwina mantu kubwithio kiwa no yite waka nyumba kire institutions chietu ira twina cio twambiriretie na university yetu ya Meru University tugeta institution yetu ekarumo na antu ibakire nyumba baikwirwa management chia institutions ibake nyumba chia kwana ibakire nyumba baraka inyingi na ikwari to baria endi no ntuko yete obathiriria biashara chiori mheshimiwa orendo tesa antu betu batiania na njira chionthe wabatesa na wachia barabara bana boende arito barabara nyumba yu urienda mbecha uochiebelie urienda tuturo kiene kutwika iwenka ukunda rukemba tianie tutitekiria matu mheshimiwa na gukebela na mbere antu batiania tuwatanireni turite mutongerio mwitiania kenda tiania yo tuyumba kuendelea uthia burugaki no reite mutunga kuraga komba kwithira kilo mwari chingwe babichie gati watumite omba kwithira kimeno kuntuku Kimpensunda akiwa mutunga no mbere kwithira kithira cheme kira antu baisho mbunge kigetigane West mbiketwe ukilalamika ni antu bawandiketwe bichine ukiwa ibo batumite wache kura no tengwe bakurita ingwigwa no nenkerete baba inge barwa ingwigwa kuri worengire ngwene ana barabate na atia barani ana batiania beke ngwene design yoro mbere ututiere tiania tombe omebanga no nto iwo twikete ia kanetinke kya kurieria maendeleo tiania design yoro mbere ruare utoebeleria aibo etweni otiania no nto ene aibo anto kaba kurira na ara kandrebene barabara ni atwikire anto bate kombo kuluka anto baba ikaga ene bate kombo kinya na akya baba ikenja bate kombo kinya miathene nontu barabara icha thukire uritingwe boku ibo thoku na ibo tukwenda kwebelia mheshimiwa na ibo ndia gukwira kinyo kaua mbu kinyo kaua ui kinyo kaua ngara no pe unogeta nkiripotera Meru TV kuma tiene Bechada Mzimuturia Wadhirinja na John Kinyua hurani returning officer wa nkiama ya ithurano na mianka kana IEBC na wete atebo ya nkiama ni bamukirite mathaga ya kwana ya wetithia na mbere ikithurano kinunu kia ntereksia mbere no urakubatere nkuluki na wete mabitha bawe ni bamukirite kithomo na bakabwithia kana baitithia na mbere ikithurano ki na uma na weru nawe John Kinyua returning officer wa nkiama ya ithurano na mianka IEBC kiri gicigo mbunge kia Mbere North no ritia kariba guntu guku kumira na namba inene kuringa kura ntuku ya Juma ni arakuga boja nkiama ya ithurano na mianka bena byonthe bikwendeka kuringithia kura kiri kithurano kinini kirigiri ntereiji. IEBC is promising the people of Mbere North that it will conduct free, fair and credible election. So we are urging the voters, all the voters from Mbere North constituency to avail themselves on Thursday, 27th, so that they can participate already to elect their leader. We are well prepared in Mbere North constituency IEBC team for the by-election which will be done on 27, that is Thursday. All the materials have been provided by the Commission, both strategic and non-strategic materials. Nkuruki John Kinyua na ugita mabitha bawe ni bethirite bagikurukirwa kithomone kira gikwendeka na kuga nandi mabitha baba bali tayari gwitithia na mbere kithurano. Apart from that, our personnel are well prepared. You can see some of them there, and we have trained the presiding officer, deputy presiding officer, and the clerks, and all of them are ready to go into the field and conduct the election. Akirikiria na ugite itobia kuringira kura bikarugorwa rukiri thaa 12 na kuingwa mathaja thaa 11 mathaja ugoro jaura ni mawatho kirirwangirwa ithurano na mianka. As per the Election Act, the elections are supposed to start at 6 a.m. and the polling stations are supposed to close at 5 p.m. However,
the voters who will be in the queue at 5 p.m., they will be permitted to cast their ballot. Okay, Bere North constituency has 134 polling stations, and we have 55,124 registered voters distributed in the polling stations which are within the 3 wards, that is Ndawa, Mominji and Ivorore wards. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na riboti ya Jeff Gituma ni atukira katanta kirente tosieto muthenya yorware ithira wina kaita kakea beta wa Teri Mbabu.